December ni riat sang ni somni pakhat thole ni ani Myanmar ram boina tu thar kan han puang le dona kan video masalama te kan soilan photo angin Myanmar rama hian sipai ho hian in biak pona telephone le internet lamte hi an thunun tlata wangin thingtlang khua mun kil khordawa thil thleng te pei chu report shet mai hi a har sa ve thina chanchin chip chir han puang chuak meu tur phei hi chuan hun hi adu ve deuh chang te hi a om thina ni engle khole Myanmar chanchin thar hi ngai thale phot mai teng Miong township tual chung pasal tharwal Myanmar sipai te thil ti dan du lowa dole tu pol chuan an township phuam chung thunun nget zual savin township lukhan sang security check an neya sipai man ruan ni nge ya an hriat longle lir theite an man khom Civilians Defense and Security Organization of Miong CDSOM tia hriat lar hi PDF ang deuh secondary jina Miong township huan chung big vil tu ten nia ani hian December ni li khan thu chua siamin chinduin luipui dunga longchol mun panga mangin Miong township lut le chuak reng en dekin an thunun don ti an lo puang to ni ton chuma hian township dai deng lama lam lian mun rem chang lai panga le longchol mun lama checking nein Burma sipai le police ho thil ni an hriat to phot chu an man mi mai ani CDSOM officer chuan Miong township a khopui wat pali le thingtlang khobor khat zet op tu rorel tu somli pariat zet an bang tuwa chu wangin helai biala sipai sarkar thu nei ne chu atlu sop me kani ti na soi an sarkar ro re na khol chu ti to pania ma se department mi le sa an la nei miaw wangin engkim thunun kan la ni lo ti in hemi chung changa hian Burma sipai thu puang tu ero biak po thei ani lo Burma sipai ho hian Miong township a hian CDSOM chau an ma chon lawa Miong Special People Defense Force te Miong Human Warriors te Burmese Guerrilla Force le Nalon la Lumi te GMR group te hi antan thina thangkam reng tu te ani arampum anga chut phei chuan por sang somruk chuang tang rualin Burma sipai te hi an beile mek ania ral thuam le mihring po an chan ve mal reng ani CDSOM officer in checking an nei chan hetiang hian a soi hetianga ending na kan nei chan hi chin bilok kan du fang ani ber helai bial kan thunun na konga englai ma in chin bilok na hi kan ngai tha theilo ani ti in asoya heti hian sipai howin kan huam chung an ron lu hun te enge an ti thei chin te eng thil chi ange an ron ti te kan lo hre zung thea dikle fel fai takin chet kan lak thei pha ani ti in asoi December ni thum po khan CDSOM hian chuin luipoya hian long pani le na thok som panga an lo man towa suvain phiu phei chu sipai ho long alo ni nge ya CDSOM hian long pu ta chu Burma sipai ho ne na injiak lut lo tu le inzom na nei lo turin an vau khana an ending na zom du lo tu ta chunga thunun na tak an le ko don ti an soibok Miong township hi a omna lai a fu riawa mizo te point kan ral mel thiat ve chinduin luipui le ira wadi infin na luipui ni kar che ram hi alwa mup maya Sagain region chim to pa omnin Makwei le Mandalay region ram riania mihring po nuai khat vel zet cheng anga ngai anni September thla khan mi zathum vel chena thingtlang khwa Kiok Ita police station la le turin Burma sipai sarkarin sipai anthon belchiama sipai ho hian khua halin kang thel tumin an ka phlum mi mai ani hemi ka top lam hian sipai tamfe thlen belin Miong township police station an lu velia nithum zet o in beina in azui ani kha engpo ni se pol sang in kil tina changa an beirenga wangin he biala hian sipai po an tam lem lowa junta ho po he biala hian an beidong deuh emoti tur ani hial thin ani December ni khat ni lai ni kalta khan Kiong It police station lampan
civil lir thei chu lo ti dingin an en dika CDSOM te hian police bungrua sana certificate de thalak sang bom paruk zet an man sak nge kan riat theuh angin sipai sarkar chuan operation anora ta tia anwa rampum huap counter insurgency operation aneya rampum huap malakna ni angin langma se abik takin chin state second region e makwei region lamte an ma bikin helai hmuna an chet hlei theilo na hmun te hi an bitum bik ni in alang he beipui awang hian mi sang tam tak an ral tlana mi zatamin an in le lo an chana mi pui torna chu thusan sipai le an mani beile tu telama po nunna tam tak aluang ral mek ani engtika tak he boina hi to pangmale Rohingya ral tlante chuan social media giant Facebook chu an platforma in huatna le thinrimna chok chuak zonga thu the darte adan lo wangin Myanmar a Rohingya Muslim te laka tharum thona athlen duar pha nia soin an king US dollar tu le ding on za somnga choi turin Rohingya ral tlante hian an phutani complaint hi California court a thelunia US a mun pui nei Facebook hi poi khoina thlen theile ngai tuana huai peng thei thu thang diktok lo the dara an pu ani Facebook a thu diktok lo le in huatna lam chok chuak thei the dara wangin Rohingya mi sang tel te nun a chiat pha ni in an soya Myanmar a hian Muslim hi sakotlem zong ni in en than po an hlole kumsa ni som pasari kan sipai te beipui thlaka wangin Rohingya Muslim mi nuai tel hi Bangladesh rama an tlan chia tun thlenga refugee camp sang hian an lom hlom ani tlan chevelo Myanmar rama omte po khwa le tui ni na pek an ni lo kumsa ni som puriat khan UN Human Rights Investigator te chuan Facebook hi in huatna chaw chuana le tharum thona thlenna atan man anina salheti an lo soitowa hemi kum veka Reuters in a chui chiana po Rohingya le Muslim te in beina lampo si Facebook a hian sang chuang hmu tur a om thuan soi International Criminal Court chuan dan bo chiana thleng chung chang hi a chui chianga September thla khan US Federal Judge chuan Facebook chu Myanmar a Rohingya te laka poi khoina thlen tu account te chu puangzar turin alo ti to bok heng account te hi Facebook lam chuan an ti top sak to ni in an soi Rohingya ral tlanten an khin chung changa hian Facebook lam chuan thu chu engma an la nei lo thung Myanmar sipai sarkar kotin civil roi tu an pai thlak tak ong san su chi i kumli tang tura semna apek chung chang a soina sipai sarkara information minister maung on chuan tuma dan chunga leng an om lowa sipai ho tulu ber chuan laina nalan tirin semna po ati nep sakni in asoi minister hian virtual manga media mi te akomna Myanmar judicial system chuan hlei anei lo ti soin thotan nia su chi semna po dan ang taka siam ani ati kum som sari paruk mi su chi hi thu buai anei engomaza jinga pania thiamlo chantir ani nuwa kum ni ve tang tura semna pe kania maung on chuan an ram din mun po aji om chhoto ni asoin ram chunga nor huai hot thleng mek po sipai ro rena du lo tu ten an nor na wang ani ati hetiang nor huai ho thi dan manga lo dan le ven angai ani ti na soya kotin kumli tang tura su chi a hem hi ram sang chuan na takin an soi sel zui ngala European Union point ko ro rel dana politic in ham hoi nia soin human rights palzu na chiang takani ati state councillor ong san su chi hi December ni ruk chomhalama nei pito special court in kumli tang turin thuthlung na asiama ma se tlailama military council chairman senior general ong layan kumnia tan hun po toisakin ngai na thiamna alantir ti riat ani ong san su chi le president u min ta chu section 505 clause b mangin kumni tan tir le natural disaster management law mangin kumni dangtang ve turin court in thuthlung na siamani pi su chi angbokin president u min po kumni tang tura ngai na thiam ani boka su chi chu zela da lut lovin
tuna a omna hmuna tho hren chhun zawm ani tur thu Military Council hnuaia Information in Charge General Joe Mintun chuan BBC a hril chu wangin February ni khat atanga hren ok san su chi le umin te man le hren an lo ni to hun chung pai chuan kum khat le thani chia zel tan an hmabak ni in alang ma se su chi chu kum tam tak tan theina case dang pakwa thlenga ortir alania chungte chu court lama an ma chon le don ani State Councilor le President umin te Myanmar Sipai Councilin zel tang tura an chung thu a rel thuk chung changa UN hnuaia Human Rights Special Envoy Thomas H. Andrews chuan hetinga thuthluk na siam hian Myanmar a ro rena dik a awm mi alo tilan tira ong san su chi le umin te chu tok tara man mai an nia thil sual ti tu te an ni lo an thu buai ngai tua dan te chu om zenei lo le Human Rights Board chiana thil phua chop lek ani chuang chu ko dik taka ro rena angin kan en tur ani lo ong san su chi le mi pui sang tam tak te chu an chan vo dikna nga an kalawangin ro rena diklo tak system hnuaiaman an nia thil sual ti tu te anga thiam lo chantir an ni ti in thu chu asiam ani changpuya Myanmar boina awanga ral tlana omek pi menisan kumsom ni pokwa chu zunkong thalo wangin niruk December sa ni somni pakhat tho tan zana aborala pi menisan pasal hi Myanmar a sipaya mipui sipaya tangmek ania pi menisan hian afa te pathum kumriat kumnga le thlasom pakhat mi te akal sanani aruan hi changpui lama vuiliam mai tuma ruang manna kalpui ani lain a pasal PDF a tangmek hian Myanmar lama lak chho ngei adu wangin changpui atangin zongling panpui ania zongling atangin an khwa Myanmar a walangpi an panpui le don ani Steering Committee for Myanmar lungleite chuan an tuarpui na lan tianan sajai kona lo muakin puanin an lo tuamba ka an sen so phuruk nan cheng sanga in an lo tanpuya Senior Advisor pu si zathuaman tong traina in a thla liam ani Khovel chanchin thar bengver tak tak pani hi thlir tal le tang o United States of America USA chuan sang ni som ni pani Beijing Olympic nei tur chu diplomatic boycott anei don ti soin he huna hian sarkar official te atir don lo ti soi China rama mihring dingna chanvo na sataka palzu sak ani wangin lung oilo na lan tina tan diplomatic boycott hi anei don ti White House chuan asoya ma se an puna hi China sarkar chuan pha in thil om zenei lo ni na soithung White House Press Secretary Jen Psaki chuan President Biden kai hruai US sarkar chuan Beijing sang ni som ni pani Winter Olympics le Paralympics Games nei tua ram palai emo official emo po atir don lawa hei hi Xinjiang biala Muslim Uyghurs te laka poi khoina thleng wangte China ram chunga human rights palzutna na satak thleng wangte ani ati Psaki chuan diplomatic boycott nei tur hian US Congress member thenkha chuan thla engamazat an lo nor to ti soya ma se he mi awang hian he huna America infiami te tel tur engma angong don lawa infiami te chu sarkar chuan a thlop tlatani ati bok Washington a China embassy chuan US boycott kalpui tumhi politics a inham hnoi nia soin hei hian Olympics nei tur hi angong pha don lo ti soi embassy thupuang tu Liu Penggu chuan US politician te somna pe kan ilawa diplomatic boycott an nei tum hi thil om zenei lo ani tin a soi ve mi athung nakum February ni li tanga ni somni chunga nei tur Winter Olympic a hian New Zealand ram chuan an ram palai tir atum lo ti soiboka ma se hei hi US thutluk na siam wang ni lovin COVID-19 sileng wang zo kani thu Deputy Prime Minister Grant Robertson chuan a soi US President Biden chuan ni ngani le zirtom ni lo om tura hian Summit for Democracy chu virtual mangin a kai hroi dona he huna hian ram za chuanga tangin ram hroi tu le civil society hroi tu te antelang he hun hi president hian mani ram chung le ram pon lama po democracy ve nim le human right hum hala tul zia mimal le pol
ram anga malaka tul zia soina atan a hmang dawn ni in thu nei tu ta chuan an ta lang India Prime Minister Narendra Modi le Russia President Vladimir Putin te chuan thotan ni khan Delhi a India to Russia annual summit voisom ni pakhatna an neya ram pahnih ten in lai china le khovel huap thil poimo sang sang te an soidun Russia President hi summit mang turin le langin India aron kala summit zwa zanri an kil zo nuwa kil le ngalani India rama hian dar ka nga vel awma Putin lo jin ma hian Russia Foreign Minister le Defense Minister te chu 2+2 ministerial meeting mang turin an lo thleng thung Modi le Putin te meeting a hian ram pani ten sector sang sanga an thodun na turin remna somni pariat zat ziania hengjing a hian space exploration te science and technology lamte heavy engineering te trade and investment lama thodun na tur te po atel thotan ni veka defense minister Rajnath Singh le Russia Defense Minister Sergei Shoigu te meeting nia hunrei tak an lo nga to A203 assault rifle deal chu zia fel ani boka he inremna an siam mang hian rampani thokdun hian Uttar Pradesh Amethi district AK203 assault rifle nuai nga chuang cheng vaibel sanga za sengin an siam dun don ani Defense Minister hian rampani sipai te thodun na tur inremna po kum som dang atan an siam thar le bok le atom natan viewer te hnen angen na I han je vele tiang viewer te zinga khan kan channel min la subscribe saklo in lo la omani chuan subscribe ti kha min lo me saka minu subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar tle hi in lo dona in lo mu nga zel theina turin in tan po aol samjong na tur ani dona chuwang chuan notification bell kha betula ola in da don ya